Muraho neza abakunzi ba Flash Top TV, twongeye kubasuhuza. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ku buzima bwa Scott Adkins, mumuzi nka Yuri Boyka muri filime nyinshi. Ntabwo warebye filime za Rocky cyangwa se za Sankara ngo uyu mugabo utamuzi. Tugiye kubana na Flash Top TV nk'ibisanzwe. Ubuzima bw'ibyamamare tugomba kumenya aho biva bikagira. Scott Adkins yavutse 1976 hari muri Kamena, hari ku itariki 17. Ni umukinnyi wa filime w'umwongereza, akaba n'umukinnyi wa siporo ngororamubiri martial art. Yamenyekanye cyane ubwo yakinaga muri Yuri Boyka, umurwanashyaka w'Uburusiya mu mikino ya MMA muri filime y'Abanyamerika Undisputed 2. Last Man Standing 2006 iyi nayo ni filime yagaragayemo. Yongeye gukina uwo mwanya mu nkuru zakurikiyeho Undisputed 3, Redemption 2010 yamuhesheje igihembo cya Action on Film Award n'uwatangiranye ingufu mu mikino y'amashusho y'urugomo ndetse no muri Boyka. Undisputed 2017 yamuhesheje Jack Chan Action Movie Award n'umukinnyi mwiza wa filime y'imirwano. Scott Adkins yavukiye muri Sutton Coldfield mu Bwongereza hari ku itariki 17 Kamena 1976 mu muryango w'abacuruza inyama. Yatangiye gukunda siporo z'imirwano afite imyaka 10, ubwo yajyaga arwana n'umubyeyi we n'umuvandimwe we mu kigo cya judo. Ku myaka ya 13 nibwo yatangiye kwiga taekwondo, maze ku myaka 19 aba afite umukandara w'umukara. Yaje kwiga n'andi masomo arimo judo, kickboxing, capoeira, avamaga, jeet kendo na wushu. Yahumetswe n'ibyamamare nka Jackie Chan, Bruce Lee, Sylvester Stallone Rambo, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme na Steven Seagal. Umwuga we Adkins yatangiye akina udukarito duto muri filime ya Hong Kong arimo Accidental Spy 2001, yitwa Black Mask 2, City of Mask 2002 nabwo yakinnyeho, na The Mandalorian 2003 mu Bufaransa no mu Bwongereza. Yakinnye muri Doctor 2000, mu yitwa Dangerous Field 1998, City Central 1999 na East End muri 2003. Yagaragaye kandi muri Hollywood City aho ari muri 2006. Yakinnye mu filime akomeye arimo Special Force muri 2003, Undisputed 2, Last Man Standing 2003 ariyo Yuri Boyka, The Bourne Ultimatum 2007, The Fashioned Border Patrol 2008 aho yakinnye ari umwanzi wa Jean-Claude Van Damme, X-Men Origin Wolverine 2009 aho yasangiraga umukino na Ronald mu myanya ya Weapons X. Yakinnye mu yitwa Ninja mu mwaka wa 2019, Shadow of Tear muri 2013. Ni filime nyinshi yagiye agaragaramo. Yakinnye kandi mu bindi bikorwa bikomeye The Expendables hari muri 2012, Zero Dark Fact 2012, The Legend of Hercules 2014 ari umwami wa Amphitryon. Yakinnye muri Ip Man 4 The Final 2019,
ari Burton Gardis, umwanzi mukuru wa Donnie Yen. Yakinnye mu yitwa Day Shift mu mwaka wa 2022, akina muri John Wick Chapter 4 2023. Hari n'andi mafilimi yagiye akinamo mu buryo bwa direct to video cyangwa mu nzu y'imyidagaduro zidafashije umubare munini w'abakunzi. Harimo iyitwa Closer Ranger hari 2015, Savage Dog 2017, Accidental Man 2018, Avengement 2019, Legacy of Lee muri 2020, Castlefire 2021, Accidental Man, Hitman Holiday muri 2022. Ubuzima bwe bwite kuva ko yavutse mu 1976 Kamena ku itariki 17. Aho yavukiye muri Sutton Coldfield mu Bwongereza. Uburebure afite metero 180 kuri 5 feet 11 in. Umugore we yitwa Lisa Atkins, afite abana babiri. Urubuga rwe rwemewe ni scottadkins.com. Ngayo amakuru wamenya kuri Scott Adkins. Byumvaga muri Flash Top TV. Duhure kundi umusatsi yo kuzana mu kanya muri filime yakunzwe cyane. Kanda subscribe tubana umunsi ku munsi. Ciao ciao.